أنا يكونوا فلا يخشوا من الضرر كم جحفل مزقوا بالمرهق الذكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في سقر ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله ينجي فؤادي من غوائرهم الله ينجي فؤادي من غوائرهم لأنه قد تمادى. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالما راديو جكفو لمبو نواتينا أمبو بلد لنفوني أرسمي كفوليكاين ويكشي كفوليكاين فولمام سني فولمي سنغ بلد لنكفولمينا ندي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ala kan abato ala kan mene limana meme masembulu ala ko di ana umma ala kan nyanya ala kan laharanga anya yira la karite mene ka fo anyu wilibda ko kura anfa anan karamogoma no oye Muhammad al Mustafa wage kabo barawili do ko muallim shegne do ko mudir alhamdulillah rabbil alamin abe sigi ko sabanyo gombo shina ta ubna ka sigi ko nannai abalaka kuma femenka oye sunna an bid'a sunna ere munye bid'a ere munye wala dibe sena ame fendo jatimne ko de sunna jawute ame fendo jatimne ko de bid'a jawute jama msiki to sunna ere fana kono obiyele maka ke bid'a o kuma ay wala chamandi ola hal sababu bodeka amma kan ne jiru sradi kan bone le me boma nan klala ni ma yoro fama aka krofo kono le bisaka wuli orange 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28. Aywa mualim antina kurafo kuntala jambli amba foki bismillah jaga fo sanfe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني عن باب منا باب البدعة والسنة أنكو ننفلا طول من يونا سيكا سنة فو نبدع مفو بدعة سيكا فو نسنة مفو يعني هذا خلاف طولة. alakira sallallahu alaihi wasallam ay babalike kabo bidama fem minna ka fa ka do fra dinaka yani otmana sigatara ka fa anna al ibtidaa akonendo aw ani fana sigatara ka fa anna al ibtidaa mutafawit al khatar wal darar atoro tikrinye aw amma shibo tikrinye yani qore ka fa bidani bid'a tikrinye wati dura كافر يعني كافر تكلين شومنا فاصل يعني فاصل تكلين شومنا شرك ونشرك تكلين شومنا بلا فنان بلا تكلين تي ونو تروك بونيوني وقرأ وجنو بنيوني كسر بنا نياف لك فعلى كتادو على كتادو تكلين يوم جنوب تكلين يوم وهناك جنوب فيه صغير وفيه كبير وتوا جنوب بوبي وفهم الكبائر جنوب فتنهم بوفهم الصغير يعني دون بعد حقيقة ودقني مو يمين فو
ni a wulli ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye nin ye k'a fɔ junubu ye tila fila ye sagayiru bɛ yen junubu fitinu bɛ yen kabayiru bɛ yen junubu baw bɛ yen i ka nin kelen kelen bɛ n'a kiti dɔn n'i k'i b'a kelen kɛ dɔ ye i bɛ fili o tuma ni junubu kɛra ten ncini b'a la belebele b'a la la shaka bida fana bɛ ten bida ncini bɛ yen bida belebele bɛ yen bidaw bɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ kɛ kɔlɔsi in filɛ ne bolo ne e t'a fɔ bida dɔn kɔlɔsi kɔni n'a kɛra bida ye ani bida dɔ ye kelen ye wa bidaw tɛ kelen ye ni fata da sali kɔfɛ sisan dɔ t'a fɔ bida dɔn wa ni bida min bɛ yen ni siga t'a la k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔw kɛ tan o fana bɛ yen bidaw tɛ kelen ye o awa dɔnnibaaw yɛrɛ fɛ kuma t'o la fiyewu ayiwa banaw junubuw tɛ kelen ye cogo min na bidaw fana tɛ kelen ye ten awa siga t'o la fiyewu mɔgɔ minnu bɛ sunna ko la almaaniyuna bi sunnati إذا سووا بين الأمرين نمغو من كي بي سنة لا باسا بي يامري كني سنة نمغو بلا سنة سراكا نيما دونكا فو بلا فيتيني بي وما سيكو دولا بلا بادو فنا بي كيتو مانكا كي كلين أبا إبي فلي وسانغوني يوكي كافو بيكا دلوكي بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة yaro o de be ke daluye yana o daluye foroti yanye kullu bid'atin dalalatun abe ko mi ni ko junubu be ala sose dakin junubu tikili abe fiska fo ni bid'aye nka bid'aw fana tikili bid'a doka jugun kateme doka non kateme doka yan kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi an-nar ko bid'a be fili bela yelen be tasmana ni ben min fo ni asahara o te ka fo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ don tasuma na bid'a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ don tasuma na i mana fɛn ni i kana dɔn k'a fɔ n'i m'a dɔn k'a sɔrɔ a bɛ bid'a yɔrɔ min na awa i bɛ fili masalan ni junubu yɛrɛ ni ala ko man ya'si Allah mɔgɔ min mana ala sɔsɔ wa rasulahu an'a ka kira a ye ala n'a kira sɔsɔ ni ante ni yɔrɔ la lakin ba a fɔ ye ka tun bila k'a fɔ man ya'si Allah wa rasulahu mɔgɔ min mana ala n'a kira sɔsɔ a ko n'a ye ala sɔsɔ a n'a kira ko de ala n'a kira a ye ala n'a kira sɔsɔ a y'o de fɔ kurara nasi don i k'o fana faamu kuma dɔ bɛ se ka nin bɛ se ka bɔ ni kuma dɔ ye kuma dɔ fana bɛ se ka bɔ ni nin ye yanni ala n'a kira farali ɲɔgɔn kan yanni ala kira farali ala ka sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ dɔ bɛ la o bɛɛ tɛ makanko ye o bɛɛ ni siriku tɛ fan kelen fɛ i ka kuma kɔnɔna na sisan a bɛ kuma dɔ kun poyi ne yɛrɛ fana fɛ han an to bara yɔrɔ la sanga nin kɔni nin ye man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam ni mɔgɔ min ye ala n'a kira sɔsɔ a ko ala n'a kira b'a fɛ k'o de f'i ye k'a fɔ kuma yɛrɛ dama tɛ awa mankan ko ye fɔlɔ n sɔn ala n'a kira kama ni si tɛ mankan ye n sɔn ala n'a kira dɔw ko ka kira bɔ a la dɛ hali i bɛ ala deli ni fɛn wɛrɛ min tɛ kira yɛrɛ sɔn ala ni sinji kama nin bɛɛ bɛ fɔ ni si tɛ mankan ye ayi karamɔgɔya de donna ko la ka taa limaniya kɛ fɛn dɔ ye min ni o tɛ ayi o komi an t'o yɔrɔ la bi an kɔni bɛ min fɔ tan binan kɔni sini bɛ yen belebele bɛ yen wa nin kɔrɔna a ye ni mɔgɔ min ala n'a kira sɔsɔ jahanama b'a tigi ye ala de ko ten a ye ala sɔsɔ ni ala kira sɔsɔ de don ɲɔgɔn na sisan mɔgɔ ma tɛ se k'a fɔ ala sɔsɔ de ye ala kira sɔsɔ ye wala ni ala sɔsɔ fɔra ka ban o tuma ko banna kuma tɛ ala kira ta la tun k'a sɔrɔ a y'a fɔ sɔsɔli yɔrɔ la a y'a fɔ batu yɔrɔ la mɔgɔ min mana ala batu i sɔnna ala ye i sɔnna ala kira fana ye يطيع الله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول ولو فرا ولو في هذه بسمة منهم فسمة ما فوي كو بونغنا
ada ka hakilla wode aqida wode ka fo isaniya ka bo shirku ma la shirku mo fo mo wasana ka bo shirku mo bede folendo eti dama ku falaw man yuti Allah wa rasulahu man ya'si Allah wa rasulahu idan ni afora ni mo mi alan na kiraso ko jahannama baye yan otma nin aye abeke hal ni mo mi jun fitinun kewo odu se mbalawa jun fitinun ni na so junubu beketa abe jun mo do jahannama na mo be bo mo te mo yan ga ala re ni fo ga tala ka junubu banin kini bara ala ya fo chugo mina ala kra sallallahu alaihi wasallam ay ka bayru fo ka fo ni junubu bawye ka fo awa labam mi fora dan bo fe labam mo ye junubu fitinu mun masse junubu banu nun joro la yaro awa haddu be dola le junubu bawye ka do bodu duguma le junubu fitinu wolu ka cham ko sobe aywa ni ko ka fo min mana ala na kraso abe tasmana yale ibisi ka jurbun cinin tugu dwala ka singa fo qur'ana ayen ko tewa ay qur'ana ayen mo fo yanna ko ni mo mi ala na kraso abe jahannama kono e de balla jesa so li jumenno hakil do yoro tew ba ni yo dalu laje kala mo yemi fo le so jurbun cinu sembole be ala ibina soro fala ni kuma de ala de ni fo nga ko laban cugo ala yara de fana buddo e manka ne ayenta ka kiti mo shika ko jinu bado ke ko be jahannama kono ni yoke fana sabla ya ni otma ni jinu ye nyogon blati anko bilan fana ye nyogon danti do toro ka boni doye otma ambaddo awa kuma konnana awa ankanga kuma fo cugo kuma bena foro do mo bena fo watudo idan bila nakardi yorodo la amasi yorodo ma amasi ka kuma do fo amasi ka baradu ke akanga don forede ni fe madon ni kibe annakari kibe fude ke o فقد الحكم على الشيء فرع عن تصوره للتصور يرمك يتعدي بك بفو ني كما فولا ويني دولي وعلى كتادي ما يعصر ربما ابك من كولا وجنو لك بون كتب بدعان يركا الله اكبر الامام الشاطبي في الاعتصام اكو اذا تاملت البدعه وجدت رتبها متفاوته كوني بدعه تشكو لاجه يباسو ومرتبه تكلين وبنيغنيه أكو فمنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر بنادو بي كوي على كتوي كافر يوتي ومنها ما هو مختلف فيه هل هو كفر أم لا دوبي فينغا بالا دوكو كافر يدو دوكو كافر يتي ومنها ما هو معصية باتفاق dobe bebbe nemboka ninte kafriye nin kone ala sosori bittifaq dolba bebbe nemboka bilado lakin ala sosodo atisika ibo slamana wa minha ma huwa makruhun bilado be makruhun إذن وهكذا فالبدع ليست في مرتبة واحدة فلا يصح مع هذا أنها على حكم واحد وطبعا بدعوة مرتبة كلية أسيقا كيف يكو بكيتي كلينا أسيقا فو بدع بلا يلين كيتي مكروه يدي فقط أسيقا فو بدع بلا يلين حرام يدي أسيقا فو بدع بلا يلين ضلالات كل بدعة ضلالات وتسيقا فو نيو فو يتدي malimi tsika misala do da umman nun kilingelen be kan seka ubonyo kona de ya o ko bila ko kuma kasha na rosona manala watu abina kono no kan bi tan ka fo de bila tu dalalati bi ko min ka cham bolo sisan ni yersago ke donana doni kalan strate borni ni kibe ala kofo ni kalan stratala abike yersago ke de ka fo bila fongo fe mana ke ala kra ko sallallahu alaihi wasallam o to ko bidawo bila korote dore fe min sintira a sintira wati mina ani adama teo ani ibrahima teo ala kra de sallallahu alaihi wasallam min sintira o kofe yar min sintira o kofe o bete shara ko o de kama bila lugawiya be bila shariya be shariya kono bila be شريعة كونوا أو يعني بلاد لغة للرب كان سنتر على كراب كوفي صلى الله عليه وسلم
o dama de don ne ta ni sharia ko te fankelen fe comme an fa anya bere do sharia ko la ko kullu na ko afara ko kullu bid'atin ko bid'a bela yele idan bid'a ma bodula akira ko bid'a yere har ma den do yere jolende bid'a yere ati bara no fetu mo godo yere be ule bid'a mo yeta mo godo be ule sunna mo yeta ha balad ntiyo ibe fendo de ke o bid'a ngibe sunna mo yala ibe fendo de ke o sunna ngibe bid'a fana ke nga sunna mo fana be on karamo ne to don ne yebe min be kitabu la ne bode don ne ko be min don mo kilen bi se ke bi bid'a ke mo kilen bi se ke bi sunna ke mo kilen ba fla ba ke ne ba ke ne mo mo ndo bi bid'a do ke bi sunna do ke to même foti la mo islama do ta islama de do ne ko shi tambulu sisa e bona ko shi bid'a de ke mais abora min falo kolosi no borabi kolosi no bedlami maga nene kolosi tambulu e bira ke o gaye salmin ke ne soran kala fatiha kofe ka siga tahya kala masuna ke wa nimbe ke nimbe mode nebe bira ke fando fe bira ne hakillati mo muslimana mbe sunna do ke fando fana fe lakin neten dama moye ka fon nebe jate kata bira tima wala me jate kata sine mi islama leta khalas jama nga fumu mo ga fara me kunye suna mo go karam go eba ko ni ne ko no min do ne mo kile mo shite islamana ni bi ni ba fla bege funi bi to fla ay beba fla ko isisi ka so ita donne ni ta donne ni ta do hakilla ko ibol mo shi bolen ta lawo e ma ni bo shi bla sisa katbele tenga ko sunna e fando fe mene hakilla ku ika kodo kai netai ye bida ke okay eni bo sibla ye pantalon no pantalon mo lami to bu fe ay bora be anta ga fo kafrado la ke bida de no bo ko kacha ni atigrama kono gwana yoro la ko ay ko bida tuli ko bida e sharia bida de bida sharia bida ina fomu ina fomu abina mifo ikalame mo be bilake yorni kile be sunnake isunake to be bilake mi yere ka jugu bilare bela jile wo kam go boslamana kam go kafriya boke eka sunnake to be boke ore kama Allahu akbar fokka langa kala nuta tilga ngana musu ko karsa kala sunna mo baysa kun yayi kaya bu shibla ka kala sunna mo bade aha khata sunna mo ba way filde Allahu akbar awa tum aya fo dasu tebne na chumina ka fo sunna bisika ke bid'a anko wodi ka chanfe kuswe puisque danteme binana yere sabo ke binana awa wodi kama mo nyuma tebna wonye sunna chaman tuy ustrana kana yelma ka ke bid'a no to de yesisa no to famu wa fo de kwa tigi hadise ka tuy kay hadise ka tuy ama hadise ka tuy hadisa fana kalande be no mimma to harma dimbe ka barado keni hadisa koy bo alay on no ya ka ande me kuswe kana ni mustahidu yi mushahirun nana samba kilini ko samba kilini kimenan takriban mankan tunti be mazhabin utun kalan wati me kosa ina de kalan banen ko de kiran bankanye kuma kala kalan kira ka jinyin nai kalan kira ka nafulun yin nai kalan kira ka jorun yin nai utma bela jidin kira mogodo itafe ka mawar kuma fo e ga yege ne junaba yin ga foro abe kuma abe kitabu fuyi kodi laba kitabu fuyi don ba mi ya fa bo to fi me be do yin ga sisa ka kalama ta yoro jati mo shifo lere kuma min dal la yere fe ko fo de kalai bo hadisan no abu blabla nyogo nye kuma kada lere chugumina qur'ana aya no abu fasane kuma kada chugumina oteo qur'ana aya shitika ke tu na mina mi fasane warani kitabu duti mi yafo o kuma dongo do kurabe bo be ko abe qur'ana na kurabe bo dongo do be ko abe hadila ite ab medina ko kuma menite bala fendola femi itu ma yifolo ima me folo kitabu kono ma bi foko o yadoe
afle kuma be ñogom bla atilo ibe min taka min toy yan hala jande ato mo folo e femi nun toy numa barake na ka damunka wa ma do sirana akana bo sunna yala wa fo masaddu zari'a awa saddu zari'a mo ma famu bi wolu ba fo ko ay ko kuma tala tun ko bare ko alakira sallallahu alaihi wasallam alakira fatla kriya tigara aw kaso ma famu kriya kote alakira sallallahu alaihi wasallam kanya na ma kono ay fendo tuyo yalla mo kana mini fendo hada saddu zari'a kuma tumba fe ka alkawa fere ka do faraka ama fo mba fe ka alkawa fere ka do ibrahim ka sama sunka laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam nga aishatu mamba aishatu mai kam o damne to ni islam ay ma sin islam na ko so o do ngati majja o de kaman tise ka alkawa yelema ka do faraka ka bon jogoyena yalla o kana na ake jarabi akana na u jarabi ko nan ta bla kodo kella min maganga ke alakra ne ko sallallahu alaihi wasallam idan alakra kofe nga fo nin kofe ni salatu tarawih nana salatu tarawih de sungol lawbe amen nafla misali te talabano ay te talaban kon tesa o te tarawih yo tarawih de sungol suusu amen nafla misali o de tarawih yo o sharia la min salendo alakra ma nafla shike kam go franyon kan ni tarawih te mogo ni nafla koni bange yoro bange na wala jama chama franyon ka nafla da awa akabara ka danindika bo alakara tumba fode anana sungolo nafla su damado anana mabanka bo ayatu akonya ay afaranyon ka ben kono nafla sarina ngasrana nimbora nakira fardai akan abatu o kama make yan alakra alkaba freli tuy kodo kama ma fam ay aywa sungolo nafla ka framgo ka ayo tuy kodo kama yan kodo bi to kodo kama yan alakra fa ko fe sallallahu alaihi wasallam a chamambe sebo ye min famu ka fo nayi min tota abena ke kore yan minu mba fo ka fo ko kreati jintu ko yoro ko garanti la ka ba yana otma halna kera kwat se ke wajibi to bar jibril te jitu alakra ka sallallahu alaihi wasallam otma ambi se ka ke o ko ajira ka fo fona fille aw misal folemi al udhiyatu lahiyako lahiya mu sharala sunna gerante ni mo mi yake abrayi ka boko sobe lahin ga ka fara ka fo sunna gerende do se ba do yatu kasra sebu ya ko sobe ke asebu e fantam te fiu ku banga lahiya bo ngo fona alabatu dori aw fara be na sunna ke chuwa do la ka bo sunna abina fo ka bo sunna ya la ka ke kore o bilade yo ni sunna bo sunna la yake wajibi akra bilade Allahu akbar o kera bila jumade mko min fana ya tuye senna bakar dido ala senna mar asebuye asetuyo ya asebuye ubanda ka la yabo sando kode makhafata an yara nas annaha wajibatun kuma ko kana tayi ka fo wajibudu thumma yunyi wana fulani ibn mas'ud ابن مسعود كو إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة ابن مسعود كماني كوانا بنقال له يتري كاسرون دي كانو أبي بيانا فمبني دي بولو كتما أو توقع نغام بسيران سيغنيا ونكنا منك كي واجبي والله يكو واجب لأنني ندنكي بواسلا نانتم بفنا شندلا أنك كما سيراما bon ka foko abisika tuye ne ko mo ni muktada bihidu ka tuye sandola ngo awajwelendo ika akan ika parce que bidon bo mo ko o ko dengu li bagano ni ko chama be sharia la abisika tuye ka da kodoka o tolinde o de sunna ya do me ko gele ko ke ka bo sunna na o de birai ابن عباس كو رضي الله عنها أكو أنه كان يشتري لحما بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس
Ibn Abbas kelen ya sayyidina Umar tafura ila ya tuye sayyidina Abubakar tafura ka konye Ibn Mas'ud tafura Ibn Abbas taflani ko timbe sugusa dirham kile abi sugusa sali baddo aba fo Ikrimatu aka jonke ka fo ni mo yi nyinga afo ninde Ibn Abbas galla yayi وقال طاووس قم ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد نفنا كون ما دوشي سيبو كدولا من سوغو كاتشا ولا دومني كاتشا ولا دوكا ادوني كابو كاتشا كاتم ابن عباس كدوكا كو دونغو دو ابي بان كانتي ثم سالدونا اتي بان كانتي سلة بغانتي الطرطوشي والقول في هذا كالذي قبله وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثاني واجبة وقد يبايس اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة ما فهم يعني نقول السنة بيلماك كبداية نيادوي yanna yalla ya ko gelya sunna do sunna wajiba do o ko sunna gelman do anga masabila ngani num beatu ka damunka amma foka fo kira bina jigito ayi jibril te jigito lakin ya tuede mo kana ta miri ka foko wajibido yanna kira wajibi ka ban ya ken wajibi fe ka fo sunna do ka ke sunna do mo kama mo manga forsare we ba fe ka sunna bo sunna yorola ka ke dore ولا جنود بسرولة والمثال لفنا من سبترا عن عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان أكا خليفة اللبنا أترى هجيني موي أسلم منا في آخر خلافته أمسون كسالي سرنيا يالو على كلا كسنة صلى الله عليه وسلم وكسالي سرنيا دي نبي منا كسالفنا كفلاي كالاسرة كفلاي كالصفة كفلاي على كرا سلتي صلى الله عليه وسلم من دونه يعني على كرا دنگو صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم سيدنا عثمان يا خليفه دوري يعني على ما فهموا كفو فين كلين بلا جلين بمغبوس لمانا كل بدعه ضلاله ما فهمتي اسكي ايات دون على كرا سالناني بكفلافليا سيدنا عثمان كيري nga salni mo ya ka khalifa la ay sali dafa ko bun mas'ul ya nakari وقام alasta qasarta ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam yale ema sali sunya ala kra no fa yanwa akobala akira nyake nyaddo ya sunna fa sali ka sunya ka ke flafla ngambe ninkebi ko sebe sebe ba chambe wanu furanyonko bun masuri ba nyefe bo ko ye kujuke ye subla ako ai ne kay yetala mbaketa bo annala ya ko ne jebe mo minna mo binu hijira nyina awa sena bakar mo nyona hijila sena war mo nyona hijila ala ni kene garse ni ko ko mo gonnu flene ni ne sali ke flaya ako do be sa wushi ke sal be sa kuto be sal ke flaya ot mantake kosba salla ka ke flay mun masuri mi an nakare utla ka sali anofe ko yale e man nakare mun ay salla nofe akon be salla nofe bari foyongo ya ka juguni sali nafali yan sunna be bla nyogonyata yan ka islamo ko kilinya fara nyonga fem bo tashi ka suko ke o de ka gelen ka teme ka fon be sunna ke abe mo fara siata la senna osmani sunna de tu afamo seba mulumpe nu ya nakare ka da ya ala kira sallallahu alaihi wasallam be fla de sali nani bela jelena wajudo ka fo lakin ya njem godo afana min foni afana be sikake yana ba fo ma saddu zariati ka kuju na to ka kumbe senna oswani yodeke yana motisi ka fo be ni sunna ya fo senna oswani parce que mo hijira bela jelen be nindo yan awa saddu ho khudu andi manasikakum abe famu chugodola minte ni awntanye watdola adako min yara ka sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ay sali mbe sali chugamina wa aflega ka kara kore awa amadabo kama
يعني المثال دفنه ما شاء في رد مالك رضي الله عنه الخبرين في مسألة صيام 6 من شوال وقراءة سورة السجدة في صبح الجمعة وسنة أينه الإمام مالك رضي الله عنه يعني حديث دوبي كفو مهم من سنغلوسو إتلالك لورسو شوال سنجين كالولا وقابكم يسانسو كسبه يعني حديث وربي كفو سورة السجدة قرآن قرآن سيري بك السورة نسرا سيري يرما ولك رتمبا كلا جمعة صغمنا جمعة صغمنا بونو نفلان خبر الأول مين يفعله كفو كسنغلو تبنين كوفي كتلي ورسون شوالا أنا لم أطولع كو يحيى كو سمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه وأن يلحق برمضان ما ليس من أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة إن أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك يعني دون با مني مو بي إلا يكلا دغدكني وكاولو كان كان دون قصبه ككودو بي وكنا جليا يلا كتا بوسنا يلا يعني على كلامي حديثين فو قبل يلين بعدون او كفو المام مالك فنات من مدينه دي المام مالك يا كان ما يكدي المام مالك فوي اما تينا واي اما بالو يروشي مدنا كوفي لكن على مؤمنون ولو يسبوي ولو على كراي يبوي صلى الله عليه وسلم ولا يبوي لكن اكودي مام وشي دون دونغولا ولا فيكو دونغولا نابت لي ورنشو اما سيما فانا كافو مو سلفو منون بي كو ادو yake ko doni dunke ba ko katle woren sun ka tu sungalo la be sira akana ke bidayo bulo ka donga ko sunna bi saka yelma ka ke bidayo وبسرا أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء في البانتيات دنكو وكتا فين كونيا كدفر سنغلوك من تالا لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك كونوا ياي كفدون بودي باكي وبناك غابي بوسنا ينا أبك اتسكا سنيرني باكي وإذا تقرر هذا لن يسوترا كتاب تيدو بك فو أكو أتما يباد دون كفو كبوكو دون المام مالك استران مية ناكو صدر زراي كسرا تيني ناني كاتو وبيو كلام رسول الله رسول الله نيا كلام يبي حديثي أو يبي كمادوي أبسك آية إنك بتسرو آية ني حديثي أتاشكو دبي شراي رد تسوما bon obe aya fasarni kofe obe hadisa fana korodo ni kofe obe wa foma saddu zariati wode ka tieni sira datu o wajibi wodo ko de tala ko hadisa sahalen manana ka ban ko sa be kuma badana lakin nebe awa sungolo kofe le woren suni laje ni hadisa laje wala yus كفالك رسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كما صام الدهر مغمي مناسو ni wajibi do sungol be fotewa ay fote ah ay bo sungol de ka fone mo be nya sum brajibi wodo wa ya kuma ya focho la iba donc afo wajibi te wa ni sunna min do sunna fana bete ka fo ayake sunna beke wadula abeke atike wadula sunna beke mogodo ka sunna nogodo bi kechugo ba bosuna yala yani sitan fana ko worodi sitan rabu kana way worodo de woro kaso kala kono minun ko ka fo aka tunyo kono sungolo la ka fo ne sali kelem la tay kashinga ke o fana wolu ka hakilla de wote hadisen kono ko worodi kaso sancinin kalula وأقول الإمام الشاطبي في الاعتصام خاف مالك رحمه الله تعالى وصل 6 أيام من شوال برمضان لإمكان أن يعدها بعض الناس من رمضان وكذلك وقع ما فهموا أقول سيدنا الإمام مالك السرنا كفو تلورين كانت تسولو لا ناتو سولو لا فيلوانتو جاهلو بنا منك كسونغلو دودي اكو استرن مي كو اونانك باسكو علينا نعلم مالك كفري التصام يعني اوتمان كدوكا فو
akaban wala akaban ka hadisan itlaq wa chu afochu ko en ka dowulo man ni mazhabu la ñon fe ala ko en tarake wa sittatu min shawwal ka fo makruhudo bo do de ba fo sa ka fo al malik hadith sahalen ye abe banyar de la ka me al mamin do la be khutba kalana al malik ni fo nga hadith sahalen kota otna me jon nga kuma min ka jonto la kuma koteo ni be kalama la kuma de ya mazhabu la lendo benika famiya de do yanni ni ba la ni be kuma ka iba la de ni nyaka wa kuma min ke aka makruhu en dalduye ka fo akana kenin kechowena ni ya akenin kechowena o de ba chi bona tise kanya faka kiti kuma flam bulu chogomina ni abeke makruhu sigato rewo al-imam al-qarafi ko إن الذي خشي منه مالك الإمام مالك السلامي رضي الله عنه قد وقع قد كره السلامي فصاروا يتركون المسحرين كم قلتوا بسول كنوبهم ومن بيالك مقو كنو سودون فأولي سودون مصيرا وباتوا على عادتهم والبواقين بروش يلو فنبو فنتوي والجغلة وشعائر رمضان إلى آخر 6 الأيام وبالسنغل لهالا بلاجل أنتو عتوغلا فقط أسيت لورين دفما قلت منا يظهرون شعائر العيد وبالسالي tamashon bagasa abekomi ulu be sungolo mona banta u donat le worosina sungolo sali le kelen kofe ni sal le kelen temana kawa nit le wore mbana de sa sal le damna awa madabo kama ne retara duulo la afa kalamba duulo koswe nga komi yere ne kono gon koswe kan kuna siri o yowe parce que ne sungolo ke sungolo bana ay salike sali dusaye ne kona hakilta la ka foko abita sorta parce que otu yin chef folo andra sur misri falembe suna kari la komi sungal be chukomina fuitu ni nyonche atotra tan ka mo kunu sugurila ka ko sugurul masala bon awdum fe amma mari islami o de kira ate ko be shatabi ko ka fo akira karafi ko akira am fana fe am se ka fo ko akira parce que o de ban fe me sungal blasra ebe sunna kera do yere fe na sunna anyere ka mo wala de kuma mo ka mo min ba nyere bulo nanu be kuma akara ko min nu ye dumun natle worena e ko jude ke amma bu dabo kama be mo fana ya ba wajibi aka dimba ya belejenin ka be kasu ko fara ma sama ramadan wa atba'ahu 6 min shawwal ko tmara e masumuna na kirate ka ba ala kira min fo sallallahu alaihi wasallam borola be to yere mare na kira kan nyon kurshara anga jate mina nyon fe akira kore yo otma sunna be yelma ka ke bid'a ga shitola muna ne farra salis sali ni ben nafla sali ka boy ibe joro minna ka farra sali ni salamu bla te nafla ke nakadi wo nafla min sali kan ka boy ka tilun ka bo farra sali yorla don ba be yakko si kana farda tu gafo ikana farda ni nafla tuñu wona kaso farfasi tuñu wonse ay wambal mo halsa o klube radio jaga fari magana kabo kulufna no mame mbambulo koro o ya anfa ananka mo wayno o Muhammad al Mustafa wage kabo brawli babbe femika o sunna an bid'a o wala wala li niga julisre 76 48 58 90 76 48 58 90 Maliteli 65 28 83 28 amba yini nige fulati fe brama jira kake bulay ma falo تلقه الأسد في آجامها تجني ما الله خصهم بالنصر والظفر أيوة برما جران سيكنا كدوك مسوكنا كورا أما إذا كان بوني لم يبولا مامي بامبولو كورا ويانفا أنا نكرمه الشيخ محمد المصطفى وجي كابو براولي ندوك كما كم معلم شيخنا وجي دوركم مدير حكمنا باب فهمك ويسونا أن بدأ ولا لي نجدل سلاي 76 48 58 90 بيولون فلا أن ورو بيناني أن شيخي بيدرو أن شيخي بيكونانتو 76 48 58 90 Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 aywa karam wa babu yibulu mina bila mina we bila mini
lasli sunna ka fo sunna ke cogo ba ke bid'a siga tula ba on ga bid'a caman be parce que sunna caman ba fe amba fa amba ke nga kore be kala nyam misali min fo ne o ya do yan misal do fana ka suratu sajdati kala soma salla comme suri bola afara arakra tumbake sallallahu alaihi wasallam ma kurate ga fara kama sura wala kala soma yan do de yomi ka tema hakika fo fe ni ya tema hakika abe bo sunna la farda fendu de be bo fa ma farda fendu de be bo fa sunna do sika bla donona afama sunna ko be to sunna de la na jare e chuo wat sika je ka teme kutika sika je alam ye kitu ke dure ka farda ke ga sunna ke ala kira sallallahu alaihi wasallam ale sunno dure aframa bara lebe ala tayne fo ka farda ke ga sunna ke kata kodo gele ka ke sunna ko e wati famu mo dona na kosaina no Qur'an do slawtu mi afriki an kosobe Qur'an ko dande uni san Qur'an do shuti klin ngutu be sarike ni soramye ala kira fana ka sunna de soramye ka soron de kana ka soron tige ka ake cogo mina bunte meta yere ya fo ka fo o te ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam kuma alon be nu donna o be ta suratul baqara yoro do kana be ta suratul nisa yoro do kana ko ala kira ka sunna tay sunna de ka soran do kala wa soran no na ni bakana o wati ko fona ni yan sisan wati tikire suratul sayyida sunno nyono ni fartla har ma dembe cogo mina bi ala ko dogoyate de wati yere cugade do ni fartla ibe do gasila parce que ni mo kilimba sali akare chuto ka salti ngane be salli mo de wajibi do ka mo gashisi ala kala ko sallallahu alaihi wasallam wa man sallim mo yafal yukhafif ga salli feganya ka sura حكم كلا فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة ولا فلم بالا برموتو بالا مغتي بالا كان سورانجان كلا نيبه موجركي على كرف صلى الله عليه وسلم عظم أفتان أنت يا بغاز أفتان أنت يا يبه موجربي وكسلوا نيبه سلي فغنا يعني أتما سورة سيرة من بكلا أبصر كبي مصر كمان بي سورة السجدة كجاوما isego wajibi fiyo ko yisuna ko niyo ke kaddo mo gashila ko we jinya ko de buma noto ko anga kala utefoike ifilla amano kama mimbe be mimma qul huwa allah ni baqara bekaka mo be baqara kala kasalla fi buduri ani mo mi qul huwa allah kala mo ba baraji nyonche abse ke qul huwa allah ile kala mba baraji ka bonita puisque baraji be ngani ade no fe abe khalasi de no fe ate joli jinya no fe joli jinya te la yo woni mi al haqq tefoyi ay allahu akbar ma qur'ana fam bela jilini kire kata qur'ana kana mo soran kula kata ke kore sisa o be bidadu yo afara suratu de bikala ala kira ka sunna de yuwi sallallahu alaihi wasallam na boro la wati kire aka dogon kosobe awa ulla ukura suratu sayri min bakala aw ngam mazhabida akara makruhe ka kana so masalla ko bara akile awa nimmin ya foka fo akara hatu kore an kana sunna teme sunna yoroka akana ke dore mogode kana misi mogode kana mirika ke dore amma foko ala bina kaide amma fo ala krabna kay mo ko hakilla yerde kama ode kama o fara o bejate o karahiyata an yattakhidha ala kra sallallahu alaihi wasallam amma fo mu'minun be arakan flasali sani fitri kase ko mo yo basali amma mo ya marnae amma mo faraka ba ay betu yerema ode sunna chuway me ba misiru rasa no sunna ko ko re mo te ko min famu du yere ko almam yere ba fa mo ko de ma wuli kasali ay mo ko nyinga esalawa ay mo ko nyinga esala nyaayi misiru la o ma fi ka wuli kasalle est ce que wo sunna ko de to ala kirama mo ya morna akode karahiyata an yattakhidhan asrana mo ko nan ta min ka fara sunnauka asrana me yamata ka to akode do asrana fi ko fi nyabe bi ka ke alma mali fana sara fukon fe nafla sare no ni musabu ko na nusuna ko na be abe gelera fukon fe yana ka bo abe ko mo ko yerete farda no fetu mo ko ni be sunna shawde no fe ka gelera katima hakika atimana farda ka a farda islama yere samasinka otma sunna do hal sawa bo suratu sayrati min bekala na fara hadda ka fala kra ya kala sallallahu alaihi wasallam ngama fo ko bela jelen ya kala amma fo fana ki ga so mata nyanni ate
ama fo fana fi ka taa waati bila ka dusi ka sɔrɔ ka sali ni mɔgɔw ye ama fo ni bɛ sali ni mɔgɔw ye i ma banabaatɔw lajɛ i ma mɔgɔ lafula i ma waati yɛrɛ cogoya lajɛ ko waati dɔw bɛ k'a la yan fajiri bɛ surunya yan salati bɛ wele surunya fajiri bɔli la cogoya tile bɔli la cogoya min na i ka ninnu kalan ka sɔrɔ i ma don waati dɔ kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ se k'a fɔ a ka gɛlɛn yɛrɛ de o ko sura sɛbɛnni kalanni n'a fɔra makruhu don ko a na bange k'a fɔ ko misra a mɔgɔ labɔlenw c'est à dire kunfiw k'olu ko sɔgɔma sali ye arakan 2 ko fɔ jumadon a bɛ kɛ arakan 3 ye ok o y'a fɔ k'a da suratu sayyidati kalanni de kan ko ne ko na alman bɛ suratu sayyidati kalan o bɛ dume ko kalan waati bɛɛ yamul jumu'at sɔgɔma sali la a bɛ suri kɛ a kɔnɔ ya n'a ye suri kɛ a tɛ wuli tun ka kalan ka sɔrɔ ka rukuwe kɛ k'olu ko o ye arakan wɛrɛ ye yan o tuma hali n'a y'a sɔrɔ alakira ni sahabaw tun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam n'i y'o mɔgɔw ye waati min na komi sayyidina Usmanu ye awa sali surunyani to yen mina cogo min na i b'a to yen sayyidina Usmanu ye sali surunyani to yen ko mɔgɔw kana taa a jigi ka kɛ wajibi ye ka sali kɛ 2 ka 2 in bɔ a la ko bari ale y'a kɛ yan o tuma n'a sɔrɔ suratu sayyidati kalan fana bɛna kɛ mɔgɔw bɛna miiri k'a fɔ sɔgɔma ye arakan 3 de bari alimami bɛ suri min kɛ ka tila ka wuli ka dɔ kala ka sɔrɔ ka na suri kɛ o ko sɔgɔma sali ye arakan 2 de ko fɔ awa juma sɔgɔma yan ni mɔgɔ min y'a kɛ o kan i ye sunna kɛ wa han i ma sunna kɛ yan sunna yɛlɛmana ka kɛ bid'a ye o tuma mɔgɔ bɛ sinsin a ka sisan k'a fɔ ko n b'a kalan o de don a bɛ ka sunna de kɛ k'a kɛ bid'a ye a bɛ komi ni fɛn o fɛn fɔra nin ye ni i y'a kɛ an ta in kɛcogo la bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ min dɔn o kɔrɔ ye i ye sunna bɔ sunna yɛrɛ a kɛra bid'a ye هذا من باب سد الذرائع وفيه حماية للمقاصد الشرعية فمتى أثبت الحكم المشروع من مسائل الاجتهاد من جلب مصلحة أو دفع مفسدة حكم به ومتى أدى الحكم به إلى مفسدة منع وإن كان في الأصل مشروعا الوافد عندما سد الذرائع ووافو مع المقاصد الشرعية ننتهي كلام دي ما هو ده بيسك حديثك كلام تيتا ولا بقرآن كلام دي بيقولنا ده كلام ورو دي بيو فيكو كي يلا يكسك كما وافو فند مع المقاصد الشرعية الكلام واجب دي مغوين بكما على كل نبيته الكلام واجب دي أتمي كلا فرافنا مغو تنبيه وبعد دون قصبه وكما فرافنا أو إسلاما ما كان يوان سما سما أما كان يوان لاتشين akara kanyon bunya beki placido beka don kanga minfo ita don manka minfo bebi redon o tumbe bari waddo kalamore be bukhari tumbe kalamore be bukhari ko fe muslim be nga kalamore be quran tafsir re be nga kalamore be o dode lusuli be bina ni miye wal maqasid shar'iyya ka do shar'iyya re ninke ayninke mi fel dañi ni fendo de be shar'iyya fanana angana se ka famu chugola mimbo chien هذه المقاصد الشرعية كتاب الدلالين بها كما فهكلا فقولوا التغني إذن أتما حكم الشرف كيتي ني أننا ناصر مسائل الاجتهاد دي المامو الاجتهاد كمنا المامو يرجلا كمنا كل مذهب الإمام الشافعي يفهموتا الإمام مالك يفهموتا أبو حنيفة يفهموتا أحمد بن حنبل يفهموتا الإمام الشيعي فرنك المامو بي وفنا يفهموتا هو المنبو بي المن ملك لنا دوبلو اي كلام مننا بوني اي انتو بوفو بي ولو بي كو يانكان فامو ني فام يان نون بلاجين ني دوما موتولا abalajen tlara de ka fo mechini otman ni o famuna ka fo alman maliki ko aka wa kitabula ka fo sawmu sittati min shawwal ka siyamu sitti min shawwal ko ma forasho mina ka tugusungalola ka fo makruhudo o tege ka fo alman maliki hadisa yi ka soso ka fo alman maliki hadisa yi ka bana ka fo mo ko fana be mazhab al maliki la ka fo nuluma a fota ka fo tumana hadisa sahalimbi ko au yososo ko alman maliki yaro ko na hadisa sahara ko yen ka mazhabe ni kuma fude alman jumbe jiye kono na ma hadisa sahalendo to ote alman shite hadisa ko kodode iba mine ka dar kodode ka be hadisa kelembe sahado bolo ati sahado bolo
Qur'an mi keleni fleur am be no kawa hal bi kuma qurautewa خاتم النبيين قرآن آيات كمان بيه وفولن بيه مي فسرن قرآن ولا بيه أنت لو ولا وقرآن آيات يره حديثة بفوشكولي وما كسر أفود يكون حديث السهرة كونغ وينغ مذهبي إبو فوبي تفويد حديث يريل رابو كان دي أتادو كرم خاتم النبيين هو النبي أنت مدو قرآن ربو لمنتو يا أي قرآن يكون على كرادي النبي يوم دفع ما فلاتولا وبيرا من جاجو بيرا بي وبيرا شانوندي فمن نبين كراكا يجمعوا كلام منك منهم دون المعلوم من الدين بالضرورة دينا يركون تينيا فمن كفيو أيوة ولو نيو لولو نكاري ولي بيراجو مباي ولي بيراجو مباي يعني أتما تونغ في مسائل الاجتهادية كوبيني بيرجعني أنا أنا مالكي نفو أيا فوق دكودريكا أيا مقوم نينودو تنتاسو ولو ياتوي كدكودوكا كفولي بي وتسيكا كوي كفو واجبي مذهبي وردي كفام يبي في كوبلا لا ما مالكي لنفناتيو نكما كجا أما في كمين فوتا مسائل الاجتهاد لا فند دبي وبافهم مقاصد الشرعية كتابو كو تما الحكم المشروع من مسائل الاجتهاد نا يفند السبتي من جلب مصلحة نانينا أو دفع مفسدة ولا طرد يونية وجود بكيتيني أي بريتادون ومتى أدى الحكم به إلى مفسدة نكيتيني أو مسائل من مسائل الاجتهاد نيافو نبن نتشيني منيع أبكبا وإن كان في الأصل مشروعا الناس على الأصل الدغاليندو ودي سنة كمان بي سنة دو أصلا في الأصل لكن تطبيق يقول لها كرا بداية فهمنا وهذا مجال للمجتهد صعب مجتهد كيلين دي كاي يروي أقول لك الباباو كنت مين منا فوتا عمو فوشولا كسادي كوتي نتانجو رشيت ولا بسيسا أنا ما بيشارا أنا بيشافي بيشارا أبو حرفة تشاوان بي مغناني تنو فوكا سبيما مسيسا بكراي أبي دوبي كونو أبي مصري بكونو أبي أرجو بلا ولا ياسو بالله دينا تسكني على بوتاو فوت تيجي بي رجال الدين تي إنك علماء الدين بي ulama dini debe wulu debe nyinga wulu kuma fo mo be se o mare o ti so ni yo o te wajuri kanye o te misru ko kalanye o te kore o kalan o kitabu de ba dana avec kalan ka ibi se ka fo o tigu yere fana be sra kuma nye kuma man dolu shi me kuma kadi yan ne be na tungo de be kuma ko mo be kuma fembe la jeli na ho ma jino non o sobe أيوة إذا دور بي مين فنا مسأكو أبي مثالو دي السنة بس كي يلما كبيرة شو منا أنا في زاد المعاد لابن القيم كافو أذكر صلى الله عليه وسلم قاتم بدا على أكين كركا على شقه الأيمني ركعة الفجر سلين كوفي يعني أو سنة كسر مسلي يعني ناي ركعة الفجر سلي سنة صوان كسري كابدا أكين كركا نين بي حديث كونا نتا نافورا كلا كلا نينك كبا ولو كوني بغيرنوي أوتو موكي أوتيجي بيتاي كاسو أمي ماكي دي بيتاي أمي ماكي دي بيتاي بس يفند بلارو دلا مانكسي ني حديثنا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي عائشة بافو حديث أبي بافو أبو هريرة بافو جيباس الدور ببلا حديثين أولا فوق أفوني من حديث سهلنا بافو حديث صحيح حديث صحيح هو ربي وننتقلين أطمع أبستك الصحة شو من كفوا المام مالك ولا ما زابتي إنه الحديث الصحيح ودو حديث الصحيح إنه تكوري من بعد دعويه وكسيك بارك إنه كوري نو بيسيك بأوما يربونا كما ولا على كرب دعويا كما كفوا بوكي هكذا ما كانوا ميروا إذا أطمع كو أنا نكو إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن وحدثنا كنا أركان فلسطين سنة صوما كسلي إكي دا إكي نمبروكا سنة فجر كنا نين فورا نيا حدث فورا نيا وانا كرا إما حدث أو تومات تومات إما نميه كوا بيجرينوي كاي كوا مغوري ما أبيلين دكوي
kalan de be mo dige kumara kalan de ba to mo be se ka kodo fo ka kodo te mini ika kalan masi iba bege fo e bi be sharashi ya ne hadithan ibn Taymiyyah ko rahimahullah ko hada batilun wa laysa bi sahih idlo be kanawa ne haditha de ko Aisha tukuti ibn Taymiyyah ko hadith ko tienendo wa laysa bi sahih qasalende wa inma as-sahih anhu al-fi'l lil amr biha ko min sahalame ka bala karama sallallahu alaihi adara ngama yamara kenai adara ma yamara kenai odo wanya fon ko al-fi'l la yadullu ala al-umum ka fa ala krainin ke ushite ka fo beka ke akode ni ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ay rakat al-fajr sali akada kini breka ko de be hadithena ko Abu Hurairah kuti Aisha kuti nun to mana fo haditha min ba fo haditha do gabun ba ibn Taymiyyah ko hada batilun wa laysa bi sahih Allahu akbar eta do ka fo haditha ko ma cha mbala wa mala bo ala fana be ko do sahad do fana ba fo ko fo a chenendo على كودي وإنما الصحيح عنه الفعل للأمر بها كنا من سهل به كفو على كرايا صلى الله عليه وسلم وكفو أياك كدي الدرا دي سرنا كفاير سالي نعم مو يامري كاك كم وكلين دي يامرين فو ayo otma ko mo kile minyafo foko ka fo mo ka sali be tiena e mo madda o ibn hazmi ay mo ka sali banango sali be tin shuri sali banango fe otma o den ko ibn umar tungo sen ibn abdullah ibn umar natu yem go dale misir kono yartashi'un ala aymanihim ka be gongoronta ku gerun ku kirun ko ay do wuli ko أصل إليهم ونهاهم ولكم من نريد بذلك السنة عمل السنة للجناية وقال ابن عمر ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة سيكتا كتافوي كهو بدعة ما في ملا مسير باتمكي هل سيسا بغير دولا هل سيسا نسلا تويل لدرو بيبي نو ما دون فلو كدونينكي هل سيسا بفهم شوي ما مسير رودو يعني نكلام دينتكي نحكي لك هذه السنة ذيك كو عائشة كو أن عائشة رضي الله عنها ويحدث كلين فوق فو عائشة من كوتي يقول حدث كوكا قال وعائشة كلين كوتو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع للسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح قال كلا تنتدك فدالين السنة أتنبشي يعني ينادي أبسري يعني أستغنينو نيس أو فيري ولا سن صوما أبي دادوني أبي لفيابو بقولي كلا سنة دوبلو كفو كوالا كلا تنباكي كو تامان دي بيكا فوتا كوالا كلا تنباكي نيه كتابو كسانين نولاجي وبيكا مغوب لانيونا كفتنا والإسلامون نيوانسي كفو كوالا كلا تنباكي يدوي كوسينا أبي سالي بيمبي كتابو بلا أبي سالي كفو مغوكي إدا كوشو جي ibe jimi nta ibola ki da kuchuju iko de ke ka innun fanado ko de sunna ba ale fana be ka korfo wulu na fo sai nana bile ere ne hakri ko e do o ba fo ko ka salni sabara ko mo no mo ka sabara bo misira la ko le biramo de ko mo ka ngaddo ko ala karatu be salni sabara ni fana kana yo دوا فو كفو على كرا صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة ليرا نيغا كلا ندل لك نيون سورا ليو كو فوكا جلسة الاستراحة دك ني اركان كينزالي يكاسي فلو سني كبودي ibana flasari ade be chama jasike ngane sawasari ikasiki folo ko we hadisala ko we hadisala kele ne bisika frane manus netene istirahatu korode sengenya ala lafiya ala kala tumbe salimi nunke asoran kajja afora ay sora minun ka no sigirawo ebe sigiwa ayi femi yere to fora jalsatu bo ninne be ko becien bi mana min yeta wo ke salama do mi mana min ke nyem go tetu na so ambe tu nanga masabu la sama ne ne nyinga ne wa fombe masabu maliki de don mi jabi udila hal nin to dombo kitabu de laje ka jabi fora me to o tene ka sira ma fon galondo ngana tise ko fo bar ni o kalan tenena be ala botuni ni o kabalenteo ibn Taymiyyah ko ni mo yinyinga masala mina ikalla ja kayo mazhabi mi ni te fitna ni ka kitino
iko de fay kana do rek wa don ba bebe na oka yana wutuma na alaka sallallahu alaihi wasallam misalni sabra wala salnana e ka fa be ka salni sabra e kuma fo wala alaka tum jalsa su istirahati ke na arkan kin sare asigira wutuma be ka sigi wala jisori aya da kucu ni nun foroni aya bela jelen ken bolo foroni fo be ko fana ke able fen fitinin bele kere ko yulu bulu atman ninka ibn umar ko sagi kata fo mo dalen nu yow sunna ko da ko we min ke bid'ade do Allahu akbar yan bid'a be keta sunna be yelama ka ke bid'a o kacca ambulo kosobe sunna mi yere bam bulu na ni bid'a ko ma dola abe jate akad don kosobe wala o de lan kuma ni kama ayo don mo bisaka ko fende ma bid'a aka kalamban non fala no te kitabu laje kosobe mo manu ñu wax bid'a do ibn umar ko do yani nga wada sala annasu bi misri ko no be wada sala ko ale ni yamun sala ko wa me wada sala ako bid'a no atene wada akechego in ya kechego da ka wada sala ka suko na bara alakra ko sallallahu alaihi wasallam nafla belaje lembe duguda shi de bange kelema bodan na sala misri ko no sesa ay bid'a de ke kusbe ani masalan ne kunutu be kalan somana amfe lakin kunutu be ka bid'a be se bado nyinga ko bid'a do baru na ko chaman fara aka ko mi chaman forle mbaka sisa amfe chugo mena kunutu yere furajiya na ka teme soran yere kalanka o fen be bi fola amana kama alakra kunutu ni alakra kunutu sallallahu alaihi wasallam do ya masri ila sama'un shaqqat soran kalamati amati mako me fen bete do ke robe ni wasi warase ka ta ke niye ko tla ko to da alakra taina sallallahu alaihi wasallam hada al aslu sunnatun wal kayfiyatu bil sigatu law sigatu la ya wot ma chaman de bian sunna ko kanga do bila ko kanga do ni ya foro ka woni wona misri bena ka bila mo bena ka bila mo bena ka sunna ke chugo o de al-islam min jina ka bo alafe na kero domina الإسلام السماوي avec كلمة لكن الإسلام من لا يروفه إيديولوجي كإسلام إيديولوجي يعني حكي لك الدو إسلامنا والله أنت بابدا أنت بتوتك كلية أبدا مسروتك كلية فوتك كلية كيس يقولوا بفرنگ وفهم بلاجلنا وفلك جمانونا ودما دبيك نيوم فا كلين كو نبي قرآن نوفي بسنة نوفي يعني الكتاب والسنة ذكر جاكو كوندي بلا جلين بفيركنا وإسلامات نونو إسلام دلالة نونو ولو ت يعني وكخطاب ديننا وتادونغا فكيتي شرع كيتي دوري ما ولو فوتي يعني قال السنة أنفي على كرا فما صلى الله عليه وسلم أولي السنة nga dobala obise ke jaisu dobala obise ke musahabu dobala obise ke sunna ate wajibi bo ate musahabu bo fatla choka donde nga na fora sunna ka ba hal gese ko e kala hal gese ko abe adama sunna abe ka gele abe mo be nyonga salama tiene ay fem bela jenen yela manaka bo acu wala bo de hakilla donne islamana يعني السنة النبوية أشيد أبته واجبي أبته مصحبوية دون نادي كاجرانا تكافو أبدرا بمن أسلم أدلالين فناتم مكروهني حرام الدون كبنجونا ألف ناتي من فدا وحرام يعني سوني تابك كافرية نامك كافرية بك بداية ناكر بداية إن كافرية كسونيون بدي بس تتسمعنا كل ضلالة في النار ما بفهم حرام يا على من دعا بلا كورا نيامي من بي نينديرو كتابو تي نامي سيكتا كتابو من مكان دونك أفو بلا نفهم فو باروك كتابو من دلالين بي ولو دي بلا نفهم فو ولو فنات نتزيك أفو نيه بلا نيه سنة وكما دي فو فهم بي دعا أبسيك كي فهم بي دونك بيبا دلك كي سكوي ولا أودو لك سوي مكان آمين ربي الله كالمواتي كون نتبقى تنورا lana ala sana baranya shi kode na ala shi kodo da ala kote ala ko koni ne be kana woro la ala la sana ibe haketo do tu ngal do ko Ibrahim Jakte ambal modoro
ay ñingal ke ka hamina ko do fo awa ay tubi cugade ñingal ke awa ko ma Ibrahima jegtere jorrendo kosobe ka fo awa le jarabilani ko jugu chamoye yalli olu be se ka yafa cogo min na wala ale be se ka hakili sigi cogo min na awa ko ko fo ngana yafa ngo ko ma radio wati kurnindo aka numéro bien ngoni wati masro ka fo na rasuna ma mina jabi téléphone na aka téléphone 76 04 41 24 awa ko famo do rese wati na cuga o tubi wata ngoni be min faye ale re jore min yereke ko jugun nunkoro o rebe mo jigisi sena aliko aleka alamana nyuman latika alema yake abin sojani nyumami ani ko jugu fana latika ma ko jugu ma be sirambin koro jugu man kalale katun nyumami abe kawaya rani ayi atanye tamashi nyumani koso ame do ko na ambe tumbe se ka aleta nyono so o kadanye parce que wodi bi wali jugu fana kullu ibn adam khata وخير الخطائين التوابون أنا دمبي فيليبا ولا نيماي تيبا بيبتي موشيما مفلما فيلي كيلن تسكا موشيني على تشين ومغمن بي يجيغرات تكي على كا هيرنا ويفليبان توي ينو تبونيا على كا يافاما من تي يافا ويفلانكا فيا من فلانكا فيا فانا بي awa yesra min kani itoke ya me jorra ya do fendo de bi awa otma kam mo ngania be nyumani la mo ngania be fenya yi atibbe mo ka jugmanta ka kiti aka ni jumaye ka daire ka hakillaka o fana dona islamana sisande al hukmu ala niyyat oti de be ngania bulu aka abad duskun bulu ala de duskun do ala kala ko sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'ath li unaqib an qulub an-nas ala maneci ka fonka mo duskun faraka do fe min bakono yan mi ni mambange mi milani o mi mala fe min bange be ala bulu ibita ala ko o junu fana be se ka cewul la junu kala be nimsa kosbe be se ka ta alama be nimsa awa kan nyuman yere ka fa ala be nyuman yere ya fatire o do o bilibile aba ya fa abe tika nyuman yere juman yere fare ka kan nyuman ala ko mo do la fa wala ka yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanatin ala be mo do ka juman fale ka kan nyuman mo shi do rotola yan otma abe ambe do leke awani misra men min jore men babulu ne ala ko ke heraye awa ka don aki jigras aki yani aki jigi seme ka don ga fo nin kama na ala sona ala ba ka junubu ya fa junubu shite bunya ala ka ya fa mo ma ambe do kaye halbe afana ka do kaye awa ala ka ambe sawma ala ka yani dusku nyimandi amma nani kujuke abe dusku nyimandi amma bi ka fo kwante kujuke to namana amana kujuke an ka do kanyi jumanke o de nyima amana jumanke ala ka nga jugman jirana ka duskundi ama be jure ni jugman ye na killa ko nala o dim ko ma lene ay ko baki mo be jugmanke ati ko flala abe jugmanke abe tlaka ay nyima ye ay refe shaytana yani shaytan ni matima ko ko kira shaytan sagoy ala kan kishomo amin rabbi allah Ibrahim Jakte wa kuma assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Ibrahim Jakte ya rai fam sonina kana la salama ni watu na fanga fimi tubi rafana babu ibina babu do fana talika o yani anga ko do nyona ni gal do fana kuma ambulo koro an kala mo do de yin galinke amin galin fu yana sisa na sadaka jabi da kure kele abi jabi na masaga jabi be fara yin galin na tawka alaikum gomme iya musufuru musukum bi fe fuka wakati ke nga ko fa musera na muruti kati febli bo muso bora furla ya muso bolen furla ko etu ye femu nunke musaka furna fulone musaka wi ko be sege ma to karama to sege ma de parce que muso de bana adone ko awa doni ngo fuka wakati ke muso tela ka muruti de kati se fe o se wakati kera ngara mango fo nga mango fo to nga mango ni ebe gere mikro la ke karamgo ay ninde mikoro kuma rewo ngo amanga ko yini mi de sibe am fo taka ko eto
o warta ka dank ale mu nyini to muso tun ta le fe o ba to ale muso be ka furna fulu sagawa ko muso mbul tirawo muso la jonu go ka fo ne muso dona ko ati ka murse o muso re bol sagawa ni furna fulu ko ti fangele fe ko furna fulu muso tade na dona hali shukile atado ambana ma fulati ale ba ta ga chogori ne muso bana fana na te kuma ni mo biso ko fo kun apana chogori ko do be khiyaru be muso ko kwacha fendo be chebo ke musula abisika bo ate blali cheka blali kono kwacha kuma anto don watu dola awa ani muso shara afocho chaman be adabe digi muso la doni no te khiyaru be muso yo ambe ko chaman ke aba daga muso akabo furla ate sika fo cheka fo ni kitiba be na sirawo islama kitiba na ya nyefo ni bokundo ba fo abora ni muso ko abora abeke beli chesitola obe o kashinga fota banana tara kunfe o fona mo tsika kumoko ne chame ko ngol maje warko basi maje musorere ko musogele nga wakati kife muso bole ko maje ko nga ni maje ni banyi ni chobore la akani kaso boke ke nga wote warko ko neto eka fuite warla su drobe gele deta ega warbana abo bana ya famela aba mekan bone dama bambu belaji den fo ka dodon kuye shi na tuyanga siki kunnan ne sunna an bidaka am kala khayra kan bone lame bola insha Allah na alay karna tayra 20h 21h30 ananfa anankramo a Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage femi sunna ko siki ko durune ala sonama abno fana lasi mama kan ko judu sadi kan bone lame bawma orange 76 48 58 90 76 48 58 90 Maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28 ankramo Muhammad Al Mustafa Wage ibe do ke fimi ankramo na mungele ko nale ko ne ka wajulu kan la me koni alhamdulillah bale bla roiro Allah drone bado kabe do ke ko shini kenya kala ko kalfani la man na mungele kan ba fu ka global an watina ba fu am do ko inshallah fan ka do ko na la sana no wonde me do wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa odido be ka ñu wonde me c'est ça bela jëlem be danga ngele na be kurun ngele ngende kono be islam be ga hammi kan ke kilin anga Allah yemi be islam fu rañonga men be ben sawat islam ñu won ci min batu ambe ñom bonya min batu ambe be ble place la min batu ko fe mo be ireddo min batu ñefe mo be ireddo parce que jama kulu ne mo wote ñefe na ba don ko ne ñefe la fana responsabilité de ni mo wote ko fe na ba don ka fo ne fana ko fe mo nganga ñefe mademe o jamate ñamo Allahu akbar o jamate ñamo ma ba de fana ñemo ko ka ke mo ñimo ñi sen la kuma do fo sen na Musa avec qissa do la ka fo bani Israël modo ye ka jama do toro parce que Musa te bani Israël modo sore minyu toro ko se si nyonyana awa una na fo Musa ka fo Musa ku danga awa Musa ko nyame utla kana ka fo aku danga ako nyame unna ko fa ko nyu danga ko se na Musa ma yu danga chudi ako nyu danga de ala ku ko fe mo ku nyi fe mo goye ala ku ko fe mo ku nyi fe mo goye Musa ko aya yi wula ko mi ujona nina do wina Musa ko kana jonna ko ba fe nga fo de ko tundu ko do ko da wala jiku mi ne wala fe ko site ko ni nga jugo be ni ko jugo be ko fe mo manake nyi fe mo goye ko kula ni dudo du chena ni dugu do dugu chena ni jaman do jamani chena ko fe mo mala kenya fo ma shiba bala senna Musa ko awbe fo fi jugu addo ni nga jugu be botuma dina ko la ka jugu ni fembe la jele ko so ko fe mo dina ko la ka jugu ko fe mo mu dina ko la ni akalante mina moti se ka fembe do fe onti do ko kala ni ma yere bo wallahi boni yin gara mina ni ta don afon ta don
madhabi kun nun farnana nas ni ala ya kanu kana ya da islaman nani mo chaman kalana amma kanu da mo nani ma wi ala ya kala nyindi ni kuma yoro mina ikanga mi fo ado madhabi maliki nana ya samba kelin ko asaraw de biya khalidun de biya isar salikun de biya bon ashrun de biya nakhdar nun de biya to tengalonye mo shise ga fongalondo me kuchu tikile kiti ni ndoro mina 5 samba kele e mona fo dunkele bo yilema iba yilma katamini ina dalu de jira mimba afo kafo ni mazhabi ni kuma intisi ka bara yantu otma fanka falenna mazhabi do falen mazhabi do fala o fana se kalam bara yo o fana bida kura de ligo sa galiban moma en kala tahyala abe tahya min ko tahya be asalla min be kitabu tola o ki tahya mi mbo ula sena umar de tumbe ko kana ka tumin barka ala kala min barka sallallahu alaihi wasallam o tahyana tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi assalamu alaykum me tahya chama mesisa fo ka dobla ni nona ka fo a ni fatumba ketade abatu min tahya ni kala ni tahya de ba salla ni tahya de be bun ashara ni tahya de be sasal la fo kana ni dore de muna dalu jumbe ka fo dokaf sado dalu jumbe ka fo domanga fotu otunga fo wati bina wati bana otmanga dore blanona ote otmanga dinan ku fle o flalana ya tiedo be ulute don ko ulube don ala kirenefe Allahu akbar ka fo nimba yi fana ka boni ambo mi fo kam mo jahilu kun fanoe o ngalonde wala ka fo qur'an ne be kitabun sunna kitambe qur'an ni sunna na fe o galo qur'an sunna de be kam islamana no ambe nawa min mu ga nyokon kante do ngol ngube ga nyokon kante ko islama de do est don do be wa na groupe kelen ga sisa sini ngende be faraka wana ni so bo faka kitabu sunna be ko kitabun sunna wa kitabu sunna ni al shaytan yakmun fi at-tafasil kitabu sunna ici lakin détail ou la shaytan birlebe abaka sawe mushima fo ka fo ko nyentain ko wa shaytan da ya fonye be ko abe qur'ana kono abe hadisa kono be be di fo lakin ayan ke chugudi ambe chugudi ngalbi to mo kanga laje mo min ganga fo wati mina har ma dem be ala de yini ay mo kana jama ko de hakilka ka dina tawzif din ka dina exploiter ika kula mo kana ke dina de akato dina kama afa mo kana galunda ala mo kana galunda ala kala nya fo dongo minu yesena adu seru shiya yake ni Qur'an naside ngalodo be bado bo obede o de be jinyana fokata jin wuli bo mo be ni te islamaya aba ke kilin islamaya ye kilin miye la ilaha illallah muhammadur rasulullah abana to en ko ni be amese ga fanyo mombe la yusul o te se ga balmachi ko de ko en taifatan min almu'minina iqtatalu ala ma fotewa ko sebe هذا عدم الدين من ينفع أقولي فهو وري سوات أخي بل ما ينبيو بكاكو دانت من حقيقة جيتو دوت جيك دوت ونيمان فو دوت جاد إسلام دوت إسلام دوت ببدا من جو بلا بي ودي كمغو بسلامانا الدونين كون لا إله إلا الله بدا شيتو ليبو الله أكبر هذا بدعة الخوارج بدعة فلفل من دمنا أوليني بدعة فلفل بدعة من فنك الجو فقط الجمولي أوليني من لك الجو بدعة بي الله أكبر بس على كراني مغودي بنين إننا كبا بدعة كوينا نعلى سنة ما شاء الله عندنا من السيامة بدعة شاية تانتو كاك بيني كبدعة أقرودي إنكاسك إسلامي تغم من دهر مدينة إنكاسك وبواكا ni islama tanga baka fo islama te kaba ma jul dagara annaful dagara amangutu dagara otma min kadi yembo kala otma sisambe ala de ko puisque ni islama itu hakala ode kama bila ko kira anyamina tseka nyana bo puisque ni be mo faka fika ko do dala ibe naful mo kan naful ci fika ngalon do dala ibe mo kan mangutu ci fika mo do dala ala kra dum ma fo mumini ni na ko de muslim مسلم أكو الربا بضع وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا إرض المسلم إرض المسلم إسلام من كتب الربا بين أطمع لك أصوي من كان
alaka andone fenna mi man nafa amin rabbi allah anga fen folo fo mo yemi mo nafa inshallah mimna ni fitne mimna ni tiene mimna ni ñoo la gauche mimna ni awa ñoo ndanga mimna ni ñoo ko bla ñoo ya auzu billahi alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa burama jara ko baranyana ankram go ananga cheikh Amadou kay Muhammad al Mustafa wa gana me ko cheikh na wage ala kanya me ñogona Orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biwolonfla an woro binani an shegi biduru an shegi bikononton 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 biworo an duru mwa an shegi bishege an saba mwa an shegi 65 28 83 28 Orange 76 42 76 48 58 90 aywa alhaji Moulay Zeyni Coulibaly ko bonyaw ko ayira ko alakano balajidin sara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في ساقر ولم ترى من ولي غير منتصر